umeze neza. So ni as a brother king come dab. So rero uyu munsi muri Ibibera twabazaniye iwacu mu nyirero. So ni kibazo nza kubaza abakolege baza kwishura naco niki. Urakibona? Agirira uwa mbere n'uyu undi. Je nukuri riri umunsi umwe yarantwengeye akarabuze gitari yabuze akira umutwe ngetura okay n'umunsi twa tuvuye ku kazi bari batubitse handi hantu gukora hama ni namase kugera yageze vraiment twari dushonje mwe nashobora kubasobanurira hama umurasaba tutadinga nga ku kazi acaraza boko yasaze dushonje je naze twatubaze twipanga yuko ingeta zishikana ahantu bahora bazishikana ebara turamutangira ibintu birakomera ndabamishije ko umunsi twari 3 ebana je twari tumeze nturengana baramutangiriye birakomera urumva yaratwenze aruma aravuga ati mbe bate bino bintu nibiki nturenga Yewe fe kweli irarengeje kweli. Ofete hariho umukolege ni byinshi ariko ndavuga kimwe cyane wengeje hari umukolege dukorana bano kujya mwandika makete tukabita makete tukashiraho kuri atete maison siège ko iri Bujumbura shaka Bujumbura twandika aho tariki yo kwisinya umwanya ukete ribiriye ugashaka Bujumbura tel date tel mois ukasura kandi ukandika uwo rirungikiye nka directeur general w'ahantu a Bujumbura bora ko ari Bujumbura zitatu rero bageze gusohoza izo mpapuro kugira ngo tuzisohore hari ukuntu usanga page zibaye page zenga zibiri zitatu bigaca biba byinshi rero umukorege cyambira ngo wiri wanditse Bujumbura zitatu kura muziki turoge espace ya page ndatwenga ntabwo nari Bujumbura zitatu sitekezo kujamo n'ubugende ikete bakiandika mushirani nukuri mu mbabaye sino muvuga ariko hano muri IREBE FM muramuzi usoza amatete umunsi azahera ambwira yuko kugira hage ubugari ubu butandatu hewe yo naciye ntahura impamvu angana kurya ibyo bintu byarantwe ubugari butandatu byo kamwe gusa kugira ndakaba ingorane cyantwengeje ecambere umwe mu bakolege dukorana kuva muri Ibibera yaciye umugani ntonarinzi turiko turavuga ibintu zo bavuze ati turabashimye kuva ku mwonga kugira ku mugezi rero ku mwonga nehe ku mugezi nehe safe byantwengeje uwo muntu nawe yari yitwa Yves akora ikiganiro cy'akaranga ndetse n'ibindi birantwengeje zomwegeranya izindi migani myinshi zirizi jewe kuva igihe nawe amaze gukorera isamirizi IREBE FM ikintu kiba carankwengeje mu bo dusanzwe dukorana
c'était un jour twari mu nama umwe n'umuyobozi w'ino samirizi nza numva mugenzanje akoresheje agaslogan nkunda gukoresha akavuga ngo murantunge mu mbura naciye numva umengo karamaze gufata buri benshi rero nuko yagakoresheje kugira provoke ariko atari yo intention atari ibintu byinshi agira vuki ego wagasubiyemo karantungwe cyane karantangaje cyane ni mugenzanje asanzwe akora ikiganiro cyitwa ingabirano yanje hano kuri Samizire FM kuri Radio na Misi kwa minuko gatanu ushobora kwandika kwa gatanu ngeti saa 10 z'umugoroba twana na Vlad ana turiko dutangaza match kabisa ndafise umukorege yitwa Alan Junior Federico Valverde wa Real Madrid akubise shuti akasa mutwe umugadi yarayikuye hapa gukumbaga burya mbiyeti iyo abari nkagisi diberenga kuri rompo ya Gardino ati bari kuvuga ati haba isanganya ariko Imana yakinze nawavuye cyo byantwengeje wicaye uratekanye wibereye mu byawe akazi karashushe umuntu aciyaza ati narinda gukeneye sawa karibu mbari ngo yangwingo hariya aye ngo turagukeneye kugira ngo nkori ngo tujye gufata video Wumva bamenyereye kuja gukora mu radio ibintu by'ama video vraiment ash ngorane mukorege nawe no suundi ndi azaye